Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga raw. Mayak, para ko manimiya. Daa. Ay na, pasensyakan Baraw. Ngamawan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka nun na pati gapag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunakulaki din no, ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay taon. No, at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagang tulangan kinkwa ng imaya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumangpag. Nagatang mo ti sandal bagbagang, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas ta mo tinalangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ken, agawid ta nga rudan? Wenlatan Kayat ko pa iti mapan ko maidya night market. Ngam nabanugak mo tan. Naglakak ama pambanug no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti agin na. Anya, imay mananday jay a Kevin itay, nana? Wow, nanak ko. Nakuna na nga awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak. Jak matlapat ganti awis day jay alalaki. Ah, Ay, nagkulit mo tinday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na. Ngam umay latamat nga umay. ala, kasaritam tulaengen itinasaya tanak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat. Ngam awan lata. Umay nga umay. Kasla saan ang makarik na nga awan feeling ko ken kwa na? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano apagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalata ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay namin ayain san niya. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan man kunakan ko na. Adamot lang hana jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmolmol. Ti saan mo akayat? When insan, oho, anyang tulangan nga ti apelyedo mat no bilang taiso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta, Mia man nagmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minanayat naman nagmulmul pa'y laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay a Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka matin iti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko Kanadapay tsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamat ngamin No bilang taiso ti pakyasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan ko naktumat. Anya langkit din. Apay ngamin ay ata apelyedo na managmol-mol di pampanunuta miya. Tinapatig akit na simpot di tao. Ay, basta.
Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Iha? Basta, Jack kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period! Oh, sigamat gayam, Kevin. Wan Mia, mayak ta sarong karang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay ang laan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mang sapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya? Awan mariknak a panagayat ken ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanong kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagkaw dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya, Sapay na pumunta sa anon nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't na makita ti panagrup-rupa na. ay anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kaya't ni Kevin. Ni Jack ti ayat. Period. Siguraduem, makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga ro dayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlaan. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim atasan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso agas na tinagan na. Jack Kinod. Sigakit din. Kung pintasan mo akat katawan, ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya lagi din. Istokat man no gwapo mutlaan. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kung namasaan mo kayat ni Kevin, gaputa managmulmol ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na. Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot din ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Sigakit di man. Ala, wanan, napipya no napipya. Makalagak man. Una yan ta kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yang amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo ah. Mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasayaan ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit din. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Ang mga no adan to free time mo, tagpasyar tamamad iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita?
Wen, agpakada kiti boss ko inton umay alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaysagana mat iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa wen, umayin di balayo ni Jack into may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack? Umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack kinod. Sikakit di man. Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Apay, awan mo takas na, si kakit di mo. Ni Jack, kunamlaan. Saanan amasapol nga ibagampay ti kinod? Anya lakit din. Jack malapdan tiyang katawa, itong galmang kutapilyedo na si Kang. Wala. Anyamot na, nagiti lalaki, anam amo, malagmol-mol, kas kada kinod, apilyedo ta. Ay, basta. Mas better ni Jack ng DJ a Kevin kunakmanan. Ay bag nga oras yun, Ana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minin ti buo anagan mo baraw. Ah, ay kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano Kinod Salsalan. Ah, Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. kuno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Una laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan, ayaw kisti kamatis. Ne, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Benching. Nagawidan. Kasan umat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Tapay. Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na Jaculano Kinod Salsalan. Oh, uray sikat kat agkatawa. Ayaw na hindi tanagan. Kung nakamano, Jack Kinod lang tinagan na. Saan magkayang ta? Jaculano Kinod Salsalan. Ano lagi, di na yun di tanagan. Naidumduma man. Ala, kat gusto kumamot ng ati pa nagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na? Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, Salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Niya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawi ang jay tao, ngam aging jay ta. Agkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mo nga main? Iti kastoy na bakit ka? Itala ang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod Salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputama nagmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo. Ay, una yun ti kastoy.
Tiyak dilaki di malapdan tiyak katawa. Siguro, uray no nakaturog ak no makapuota. Agala kaklata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay una yan ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan ayat ni Mia, anti? Wen, nakita ko un kaanakan. Ne, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo. Wen, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya yung tinagan na, anti? Ti buo anagan na katkastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wen, kaanakan. Iso nga rod nga awan sardan ti katawak, idi nakiam-am mo kanyak. Nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay, una niya, niniyamat. Saan na akayat ni Kevin? Kaputay managmulmol ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaraman. Dahil nga rod ti magbagakan kwa na. Ti may sapay ang makapaul. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapao, no kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wen, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na salsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gatkano nga katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakarakaramot laang ng ti pinilim ang lalaki. Agasa man, Jaculano, kinog salsalan ninagan na. Nalagit din. Si kakit di mat, nauyaw ka mat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilangan, Beshi. Dayjay man akasinsin ko. May sama ta nakauyaw. Ha? Taapang. Agasam man, kas taunay nga alak na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan niya. Imbes, anaawan ni ti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man eh. May isa ka mat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan ka uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapoy ti apelyedo na managmulmol. Yung ita, nakaragkarumat, takinog, kas ka salsalan. Ay, ano laki din, Freshie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Pag-aasi man, Mare. Pabuludan na iti sandal mo. Ha? Apay ti sandal, Mare. O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga mi ni Loida kasinsin ko. Ah, kasta ka di. Anya nga minang ti size ti saka, Mare. 37, Mare. Ay, pag-iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Saan mo, gaya mo, manay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mare. Kitaag man. Ala, agkapita pa ano mo na, Mare. Mapan ko alain niya ayan ti syurak ko. Ito nadamdama. Agkapita pa Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya kinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ah, apay impadawat na dayta ba kay? One, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay, mayat Saan na pinabayaran yung ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat timud na. Iso saan man nga impabayad. Gusto tado saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, baglaki din na nalpasin di kasarte kasinsin mo. Sa kaya simbang ko ti bagyo. Wan nga rod, Mare. Ay, mong ganyan. Nakita ko man ti post mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, Mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay ko kano ti sandal suot ko. Napinda sa talaga day Mare. Branded nga min. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atin darak. Ay, Mare. Nagmad nga rin ti post mo iti Facebook ko naktuman. Naibagay iti kinapudaw mo, ti sandal nga inted ko. Nagmayat ka ti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kami ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay matlat ta. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti ako nanbay nga graraman. Nay, kitkitaam nito cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, la ka man latang ako. Okay. Agbugkaw ka pa. Kung di ka mga iba gano'n niya ti makagapang. Una mo datan mo tambakay. Nakita timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo, ti reaction mo, salbag kakit day. Anya, abay, mapimpintasan ka ka di Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day. Anya laki di mo. Di bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamagtay. Pasila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka, basit abanag. Siyak saan? Mawatam? Wala gusto mo ba kay? Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sana. Saanan ngay magbagam. Inton ko, ihahat mo tumanan. Maminsan pa ya. Maminsan pa ya talaga. Uray kita. Uray kita matalaga. Hala, apay nga takas dito impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwin nga ron, Mare. Nakita mo lang day, Jacob. Siyak nga ta, tipat patamaan na. Ay na, Mare. Si ka talaga tipat patamaan na. Agasin mo. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lang bagay na. Kunana. Saan laaday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na, talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Si ka talaga tipat patamaan na. Ta nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga yung post mo. Oho? Saan ko binagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nagreact? Dahil tangarod kat, Mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man?
Jak man amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man nana. Ah, Ada ko ma-order iti online. Nga maawan mat gayam load ko. anyang iti orderam ko iti online balasang kaw. Agorder ako maiti sandal nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumat. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat ngamin iti Facebook kat. Ipopost na kit din ang nakasandal iti 3 inches. Kat day mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Alam, nudandak man nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet. Kalpasan ti talo wano upat nga aldaw. Nay, si Mang Putin ni Bagyong Kriseng. Ada pa yun ti Bagyong Dante asumarsaro na. Ngam pumanagnaka. Nagkapamaya. Napanak man naglong ijayan ni Bakat Istileng. Ha? Apay, ada importante nga awagan. Awan. Adala order man iti online. Nyangay da ito. Sandal! Piste ka matis, Mike. Makapagigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagamlang. Apay, masapol nga gugkaw ka yan. Dumanamang. Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di ba? Lumigid-gidan mo ti pa nagbagyo ito panuno mo ba kay? Kanya ka rin na kitang ibagbagay. Basta. Agorderak iti 5 inches kasandal ko. Imbis na butas, order. Ito pa nagtuturo. Day tanto mo. Kanya laki. Lain pagkapay ko mare. Agbagbag yung nagmayat ti pa nagkatawan. Kasano? Kat makapakatawa mo namin dahil atan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook? Mare. Saan ba mare? Nagkapsot namin ti data iji balay me. Amo matin, awan pa'y wifi me. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamag nga nakasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya ati ti dahil babae, mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Nya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala, padaanan taman nga agpaiso ti i-post na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay katuwa na, mare. Ag-comment to. Anya laki din tanya kunakton. Aasarkan ka? Ano basta man? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Pan ko man kit di alaan inton madamdamay di stop ni Bakat Istileng. Unay, talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Nya laki din. Ay, wala. Shock pa iti kunam. Noan niya timbaga. Iso ti aramida. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbag yan. Nagpigsa ni imam. Oh. Ay, napo. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano agkimat. Agsandalak lata. At no man makita na dya abanje. Kan agraman mo tan dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marima. Talaga may gigidan. Dahil tadadalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kayo? Anya? Makamu ka man lang iti biyak mo. Anya laki iti. Ay,
Mare, pumanag na ka. Nagpigsa lang nga rodon ti angin, Mare. Apay, anya ko pati bibiyang mo. May isa ka man. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takamuking ka, Mare. Anya laki. Concern tarupang, may isa ka man. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko kasang-sangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adalat ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi, Mare? 5 inches a sandal. What? Isukat iti ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wait man Iso, ti padaanan yun. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video kinton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kat. Wan, inyag itay ti delivery rider. Binayadak na ita. Iso apang nga asim, tabayadam natin kanya. Ay danag yun, aya. Ada mo pagbayad ko Apay, just, aya. Anya, ay katala. Yag mo nga rodon ti bayad mo. Aday ta. 1 kyaw day ta na. Barya anak mo't iti husto a barya Na, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mo't di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran na. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salubag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rodon irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Namay na. Mga asim kumamit ta saan ka arumwar nga ore nagpigsa ti angin kang todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray ag todo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Nakamuking ka. Rumwarak in manamdama. Nakigesta ako ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awitak ti tripod ko. Ta ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak sango ti balay da. Anya lakit din. Nakamuking ka ko na manay. Talagang saan adadahal ti ulaw. Salbag ka. Naisimpa akong di tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjay nga agra naman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Oo na yan tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka di ka magpaspasikat. Saan nga pasikat akastoy? No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen? Pagayat mo, gaputan nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, kumawag tiniti pa to. Ay ko, tulong! Dayta, mayat, tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy, di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Ay, umawag ka iti riskyaw, tayo si dati umay. Tapno adaman ti na idumduma adamag ita. Naidugmam gapoy, di pa nagpaspasikat na, nga uray madama ti emong. Anya lakit din.
siyak ti mababay, nga po iti aramid mo. Oh. Ay ko. Mhm. Nagsakit isang ko na kay. Kapumot kami. Ay, kagunggo naman. Alam, gumatang ka pa iti 7 inches, bunutin inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Ora nagpiksa ti angin kunto daw. Salbag kakiday, oh. Kumot kiti. Sakit na karudin ti sumsum. Basta pa'y lang ti magbagam ka niya. Ilakpay ang bunga isakit man. Ay, sige nga ibagbagam. Itong pagkakiti, ngay tagnakan. Nagkuna nga min, mapangkagram-ram pa, nagpigsa ti angin kantulo. Bagbaga lang arot itayang. Gusto ko mamagtan ka. Hingkakit di gumatang iti iagas ko iti sumsum ko. Saan matla sumandagan di pangandara na. Gungguram ko nakmanay, nay. Ang ka mga imbaon tapno aramidam. Dayta ki di ating maganap mo, iti kinaawan ba imaw. Nagadutag parparikot ita, kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka, dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo, nagdara. Napulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag namin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Neranamag nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na. Una yan na yan ikasto. Kat ayan na nga yung video mo nagrampa. Ipos mo na. Tapos bilib na kita tao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamat akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapos makita ti tao. Kuram nga rod kanya nga video ka. Tapos makita ti tao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mari Banjay. Pasensya, iti nailawan na naibagbagak, iti napalabas nga daw. Yan yung laki din nga min Mari. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imong. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mari. Mari nga, maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mari. Salbag ka, pag nakmamday ta. Yan yung laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Unak lagid din o nakaturog kan bakit? Pampanunutot nga rin ti pa nag-resign ko lang ay. Daka di pa iti isyo. Nagsaritaan tamot ti may papaniti day tabanag bakit? Kaya't ko ti ag-resign. Makapabanog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin o ag-resign na iti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanya. Nasaysayat mo't lang no ag-resign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikasaw kwada-kwada. O sige. Agaramid ak nga rudon iti resignation letter ko. Oy bakit? Tapno saan mo't lang na masapul amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan mo ten arum-rumor ni Matay? Orlan lakay. Diyan ka mo Apay ka di. Saan samot ten nga agisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Uno, naikat mo ten iti trabaho na. Naikat mapan ka iti ayanda ta iso ti saludsudan ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No ite, ikat kanayon ang masapa arumwar. Ita, saan mo ten? Nilaang mo't lakay na ti makitkitak ang masapsapa. Mangidasar ka kidin iti pamigatan ta. Sana ti biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alawo nun, agsaludsudla ang datao. Kasta dagusan ti bagam.
Anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day ta, Mare? Sigurado amabsog ka manan itibagat. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis, maipapankan ko na. Saan samatan nga agisursuro? Kasanomot, anay bagam day ta. Jak matan makikita arang rumor, Mare. Amang ano nakaliblaang, Mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga unay ti panagkita na iti bagihin na kat. Oh, anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak, Mare. Uwan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Panyalakit din. Ay, nadamag ko, matit anak ko. Nag-resign ka kano, mat ititrabaho. Nauma ka kading agisuro. Saan mo't kit di, tatang? Apay karon ang nag-resign ka kay. Makapabannog mo't ngamin ti agisuro, tatang. Sa maysa. Nasaysayat no agresign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapo lamang tangdan kayo iti katulong niyo, anak ko. Wan, tatang. Gusto tinakuna nila kay ko. Sa balilat tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mitkid ti trabaho nila kay mo. Nung dati amom apag-sideliner, pabalilat tamat. Tay work from home ako nada. Anyang aminan, di ko na mga ibagang mate. Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wan Tapno ada kumamat aramidat no sa anak a busy. Ay, sika, ano nga ti plano mo bakit? Suportaran ka. Saan mat nga inora sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, uno ada da ija pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay. Anyang itila akong bakit? Kumpurmi Ay, lukas na ti plano. Okay lang. Saan ba tatakas naglako? Tinapatag. At di mo baybayan, nagitubing. Wan lakay. Dalusak ti bakanti asiled. Taiso ti agbalin a bodega. Kanisumat langan ti pag live selling no kwa. Una, nalawa mo dahil dyan bakit? Matet, anak ko! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyaga kiti natang, Emilio anak ko. Ni Matet gay, Madama ti live selling na tatang. lukas ta. Online seller magaya man ta anak ko. Wen tatang, isumo ti kahit nakaramidan. Nukas taan nakaturog dagiti ubing, ag live selling matan. Malamad data na panuno na. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan doon maramdama. Ay, agtuga kayo ba yan? Agkapi kayo, tang. Agyaman na anak ko. Amom na anya tinakitak idirabi, Mare. Anya day ta, Mare. Nag-live selling mo ti college graduate akaro ba yung, Mare? Aguray ka. Ni ka di Matet, tidakdak ka matang. Wan, Mare. Ngay na, kumkumpurme mo ti ilaklako na iti online. No kasta. Confirm nga rodan. Saan nga gisurusuro? Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin amaranranaan ni tatang na. No kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talaga nga awanan trabaho na, Mare. Siguro, Mare. Ay, piman mo't amatet. College graduate. Ngam online selling matibagsak na. Ay, naku nampay, Mare. Talaga akaasimat.
Mabalintang sa ludsod, tata. Anya ti sa ludsodem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, matan ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matet eh. Baka kumikuman ni matet ita. Ay, piman mat talaga. Anya? Apay mat nga intulok na nga online selling ti bagsak na. Unak man no adda diploma na. Ha? Apay, not dati diploma. Saan na mabalin ka online selling ka? Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakitkitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang araw. Nukas tamot lang ti trabaho kaya na. Anya lakit de. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Kasusi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang lagi jay. Ay kat ba ama? Trabaho mo day jay. Ngam adda ayamat kasi jay lakay. College graduate. Adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pa'y iti. Naman niya nga tinapasama. Online seller mat ita. Na. Day tati pakaragsakam? Anya ko matidakas na no ag online selling ni Mate. Nakababain mat Tisigod a maestra, online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Ngam taag online selling. Nakababain mat no adda nga agpay so diploma. Ngam online seller ka man. Amom si Kasusi, tila madlaw mo may. No day ta ti kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay day ta apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka di lakay? Wan, apay aya. Sikapay man ti makaam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong dam aya. Ita ayan ni Mari Petra lakay. O sige. Siyak may lang timakam mo ko nagiti ubing. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwara. Mabayagan ka kalijay bakay? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay, word mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling ni. Makitkitak iti Facebook. Nakababa inti kasta. Naku nampay mare. No da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate. Ay, iso a talaga mare. Nag-eskwela pa'y lang arod no online selling mat lang ti bagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, Mare. Ni matek ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, Mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang tiyanak yaw, tata. Ha? Agigigat? Takaasimot. Online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling. Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadaw ti bagi. Na, kasta ti mindset mo. Parang idadawn ka na tinarabid ni Matet para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin ka online selling ka? Downgrade mat nga minin ano kas jay tata. Awan serserbi ti diploma ano kas talaang. Basta tambok. Sa balilat ka. No adda tinalpas ti may sa tao.
Kung saan aga po takas dati pinili na trabaho. Kat pimpiman matan. Praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamat matet. Ha? Agla-live selling kamat dun. Tay sumati kayat kong aramiden. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino man tinang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan kamatan nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Kat no anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain ka. Anya nakababain? College graduate ka. Ng online seller ka. Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati ag online selling. Awan mati nang pilit kanya. Anya nga rod ti serserbi ti diploma ngay no kasta. Adalat ta serbi ti diploma, sigakit di mat. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo. Kat di mo mat sigurado, no anyan tumati trabaho apilihan ka. Di mo ka di makita nga aglang-langa ka anak kakaasi. Anya nga ron ti kayat mo asawan. Gaputada diploma mi. Saanan ang mabalin nga online selling kami? Umanayan day ta apangidad daw nam kanya. Nag-online selling akla. Nagbalinan nga issue kan ka. Anya lakit din ay ha? Makapaburak mat ti darati kas tangar aramidan day dyan susi. Apay ba kay? College graduate ka, ngam online seller ka, kun nakit din kanya. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan day dyan babae. Agraman pa nag-online selling ko, issue kan kwa na. Umapal lang siguro ken ka bakit? Ngamin, adda lang arudan diplomam, adda pa iti diskarteng. Jak maawatan ti kapanunutan dagita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka, kat saan ka amang opisina. Ano ti parikot mo susi? Ah? Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Issue ken ka. Nagpulong kan ka ni bakit mo? Susi, may salaang ti may bakan ka ha? Saan nga amin ang college graduate? Wano degree holder ako nada. Kat kaya dadag trabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngam saan arason da ita? Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababain nga road. No para ken ka nakababain. Saan matken bakit ko? Proud to pa yung online seller. Kas makita kat naragsak mat iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling, tibagsak na. Saan ano choice, susi? Isulahan ti kayat na nga aramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agaplay ti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, datalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay na, di na lang maaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling tibagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno mo tibagbagak. Ay na, pakawa na mga po ay ha. Oo na yan nabiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay, adda diploma? Ah? Tapno amom, nagrigat sa mo ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Oo. Una, ngumanyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabaho, kat aglaklakulaan. No saan da akayat ti agtrabaho iti gobyerno, wenno iti pribado nga opisina. Choice da dayta. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng matlaeng dayjay.
Iso nga rod apagad-adalin ta dagiti anak ta, tapno addan tumat ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumat ti trabaho, apilyan da. Anya laki, Jain. Irespitaw ti desisyon ti pagamatao. Nawan na sayat nga ibagam, aguli magkalatan. Di kagpakalaeng, tano andaman ti rumbang desisyon para itibiyag da, isuda ang mismo da ita. Saan kat asika? Ay anya laki, Jain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.